Verovatno ti se čini da je planeta Zemlja prilično velika, ali ona je zapravo veoma majušna naspram ostatka svemira. Hajde da zajedno istražimo svemir na zanimljiv način. Svemir je jedno ogromno crno prostranstvo. Razdaljine u svemiru su ogromne, pa je recimo svetlosti potrebno mnogo vremena da sa drugih planeta i zvezda stigne do Zemlje. To znači da ono što vidimo već se dogodilo u prošlosti. Naš sunčev sistem je samo jedna mala tačkica ove galaksije koja se zove Mlečni put. Sunčev sistem sastoji se iz jedne zvezde Sunca i 8 planeta i još nekoliko patuljastih planeta, zatim više od 160 meseca i mnogo manjih komada stena i leda. Sunčev sistem je, kao što smo već rekli, samo sićušni deo svemira. Planete Sunčevog sistema su Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun i Pluton kao patuljasta planeta. A kako to zaista izgleda u svemiru? Jupiter i Saturn su džinovske planete u odnosu na jednu sićušnu i malu planetu kao što je naša Zemlja. Pored Zemlje, male planete su još i Merkur, Venera i Mars. Dok su Uran i Neptun velike planete, ali ipak nešto manje od džinovskog Jupitera i Saturna. A Sunce, odnosno naša zvezda, je toliko veliko da ne može ni da stane u ovu sliku. Tako da, ako Jupiter kao najveću planetu pokušamo da uporedimo sa drugim planetama, to bi ovako izgledalo. Jupiter bi bio lubenica. Veliki grejpfrut bio bi Saturn. Jedna srednja pomorandža, Uran, a jabuka, Neptun. Venera i Zemlja bi bile mali čeri paradajz. Kupina bi bio Mars, a borovnica Merkur. Dok bi Pluton bio malo zrno bibera. A Sunce, što je toliko ogromno, ono bi bilo ogromno bure za vino. Gravitacija planete ili zvezde utiče na to koliko predmeti mogu da se podignu od njene površine. Evo koliko bismo mogli da skočimo na različitim nebeskim telima. Što je slabija gravitacija, to se više skače. Na primjer, na Zemlji možeš da skočiš najviše 2 metra. Na Mesecu 12 metara. Na Marsu 5 metara. Na Jupiteru samo 83 cm. Na Plutonu čak 32 metra. A na Suncu skoro da i ne možeš da skočiš, odnosno samo 7 cm. Šta još zavisi od gravitacije? To je težina. Pošto je gravitacija drugačija na različitim nebeskim telima, to znači da bi se i tvoja težina menjala kada bi, na primjer, otišao ili otputovao na neke daleke planete. Pa tako, na primjer, ako na Zemlji imaš 20 kg, na Plutonu bi imao kao jedan mali zec kunić 1,5 kg. Na Mesecu bi imao 4 kg kao mačka. Na Marsu kao jedan rakun 9 kg. Na Jupiteru bio bi težak kao puma, imao bi 63 kg, a na Suncu
nećeš verovati, bio bi težak kao žirafa i imao bi 700 kg. Planete se kreću oko Sunca po svojim putanjama. A što je planeta dalje od Sunca, to je i putanja duža. Pa tako, Zemlji za jedan krug oko Sunca treba 365 dana, odnosno 1 godina. To za vas konkretno znači da ako imate, na primjer, 6 godina, da je Zemlja napravila 6 krugova oko Sunca od kada ste se vi rodili. Planete koje su bliže Suncu napravile su više krugova, tako da biste na toj planeti bili stariji. Odnosno, što ste dalje od Sunca, bili biste mlađi. Pa bi to ovako izgledalo. Ako, rekli smo, imate 6 godina na Zemlji, na Merkuru, koji je najbliži Suncu, imali biste 26 godina, kao ova devojka koja je završila fakultet. Na Veneri imali biste 10 godina, kao devojčica u 3. razredu, na primjer. Na Marsu imali biste 3 godine, kao da ste tek krenuli u vrtić, u mlađu grupu. A na Jupiteru i ostalim džinovskim planetama ne biste imali još ni 1 godinu. Bili biste još uvek bebe. Domaći zadatak. Pronađi nešto što je visoko kao skokovi na nebeskim telima iz ove lekcije. Zatim, preračunaj koliko ti imaš kilograma na datim nebeskim telima iz ove lekcije. U tome će ti pomoći link koji je dat. Na kraju, preračunaj koliko ti imaš godina na drugim planetama, također uz pomoć linka.